ikaze inkuru mu binyamakuru. Nge mugiye kubana muri no nkuru mu binyamakuru nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Icamake, u Rwanda mu nzira yo gufasha inganda zikora imyenda kwambika abanyarwanda 100%. Yakanze ashotora u Rwanda arema agatima abarukunda, zimwe mu mbwirwa ruhame za General Kabarebe. Abanyamahanga basuye u Rwanda bakoresheje arenga miliyari 820 muri 2024. Naho rwara amabuye impamvu u Rwanda rwagombaga guca umubano n'Ububiligi bwari rubugeze ahabi. Serivisi zitunze beshi n'ubushomeri bwagabanyutse. Ishusho y'umurimo mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Ifatwa rya Brigadier General Gakwerere ryaciye igikuba muri FDLR. Ubuhanya bwa Major General Ndayambaje bageranye mu Rwanda. Ikaze mu makuru arambuye. U Rwanda mu nzira yo gufasha inganda zikora imyenda kwambika abanyarwanda 100%. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko iri gushyira imbaraga mu guteza imbere inganda zikora imyenda imbere mu gihugu, ku buryo abo zambika bava kuri 5% by'abanyarwanda bose bakagera ku 100%. Kuva mu 2017 u Rwanda rwateye umugongo imyambaro yambawe ituruka mu bihugu by'amahanga izwi nka caguwa. Hatezwe imbere imyambaro mishya ikorerwa mu gihugu. Kuva icyo gihe umubare munini w'inganda zikora imyenda mu Rwanda n'izigura ibitambaro byakorewe mu bindi bihugu bitandukanye zikadodamo imyambaro igurishwa ku isoko imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ni imyambaro bamwe bafata ko ihenze kuko ipantaro n'ishati byabyo bya made in Rwanda biri kumwe. Akenshi ubibona utanze ashobora kugera ku 50,000 by'amanyarwanda, ndetse rimwe na rimwe akaba ari hejuru yayo. Barigaragaza ko umusaruro w'inganda zikora imyenda n'ibikomoka ku mpu mu Rwanda wikubye inshuro 5, uva kuri miliyari 34 ugera kuri miliyari 154 mu mwaka wa 2024. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yabwiye Inteko Ishinga Amategeko ko kuwa 28 Werurwe 2025 ko izi nganda zagize uruhare mu iterambere ry'ubukungu no kongera ibyoherezwa mu mahanga. Yakanze abashotora u Rwanda arema agatima barukunda, zimwe mu mbwirwa ruhame za General Kabarebe. Ijambo rifite byinshi ryahindura mu mateka, rishobora gukurura impindura amatwara idasanzwe. Gukundisha abantu baryumva byo urivuga hanyuzemo no kwigisha abato inzira runaka. Nibyo koko aryo hasubiyemo, kandi ngo utaganire na se namenya icyo sekuru yasize avuze. Turebere hamwe zimwe mu mbwirwa ruhame zavuzwe na General James Kabarebe. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, abo mujyanama wa perezida mu birebana n'umutekano, ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. General James Kabarebe yamenyekanye cyane ubwo ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya yabayeho imyaka 8 kuva mu mwaka wa 2002 ageze mu mwaka wa 2010. Ibintu byanatumye agira umwihariko wo kuba ari we wa mbere watinze muri uyu mwanya. Ubwo yashyirwaga mu kiruhuko cy'izabukuru mu ngabo z'u Rwanda, General James Kabarebe yijeje ko nubwo ari mu basirikare bakuru bashyizwe mu zabukuru, igihugu gikomeza kugira umutekano. Ati ntabwo bivuze ko umuntu aretse igisirikare wakivamo, ariko ntabwo kikuvamo. N'abasezeye uyu munsi igisirikare ntikizigera kibavamo. Aho bagiye ubumenyi bajyanye, ubunararibonye bafite, ubushake, ubwitange, urukundo rw'igihugu, icyabi cyari cyo cyose, nubwo bagiye kure bari hafi y'ingabo, nta cyashobora guhunganya umutekano w'igihugu. Aba bagabo bose bahari. Yakomeje ati twe turi umuryango umwe, no gukuramo impuzankano gusa ukabuzi ngo aho wayikenera urayisingira ako kanya. Ati RDF ifite ubushobozi bwo kurinda u Rwanda imyaka 100 iri imbere. Abanyamahanga basuye u Rwanda bakoresheje arenga miliyari 820 z'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Raporo y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare yagaragaje ko abanyamahanga basuye u Rwanda mu mwaka wa 2024 bakoresheje
arenga miliyoni 579, no kuvuga miliyari 420 z'amafaranga y'u Rwanda, binyuze mu bintu bitandukanye baguze kuva bageze mu Rwanda kugeza n'igihe batashye. Serivisi zitunze benshi n'ubushomeri bwagabanyutse. Ishusho y'umurimo mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare cyatangaje ko umubare wabugarijwe na bushomeri wagabanyutse mu mwaka wa 2024 ugera kuri 14.9% uvuye kuri 17.2% mu mwaka wa 2023. Bigaragaza ko hagabanyutseho 2.3% bigizwe mu ruhare n'urwego rwa serivisi rwihariye umubare munini w'abakozi. Umunyarwanda avuze kera ko umurunga w'imisi ari umurimo. Ubushakashatsi ku murimo mu Rwanda bwashyize hanze muri Werurwe mu mwaka wa 2025 bugaragaza ko mu mwaka wa 2024 abanyarwanda miliyoni 8.3 bari ku isoko ry'umurimo. Muri bo miliyoni 4.4 bakaba ari abafite akazi, naho ibihumbi 780 batagafite ariko biteguye kugakora. Ibi barigaragaza ko abantu bafite imyaka yo gukora bari ku isoko ry'umurimo biyongereye kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2024 bageze kuri 62.9% by'abaturage bose. Bingana n'inyongera ya 3% ugereranyije nuko byari bihagaze mu mwaka wa 2023. Naho rwari amabuye, impamvu u Rwanda rwagombaga guca umubano n'Ububiligi bwari burugeze ahabi. Ububiligi bwagombaga guca bugufi imbere y'abanyarwanda kuko bwabiciye igihugu buhereye ku kwica abami babiri kugeza ku kurwanisha bene Kanyarwanda. Bubacamo amoko kugeza ubwo abarenga miliyoni ibishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibyo ariko siko byagenze. Mu mwaka wa 1997 komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi yemeye uruhare rwabwo mu gutererana Abatutsi bari mu kaga ubwo bakorerwaga jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Muri Mata mu 2000 uwari minisitiri w'intebe w'Ububiligi yasabye imbabazi ku mugaragaro ubwo yarari i Kigali. Ibyo ntibyabujije ko icyo gihugu gikomeza kuba indiri y'abakoze jenoside, abahakana jenoside yakorewe Abatutsi n'abashaka guhirika guverinoma y'u Rwanda iriho ubu. Nkaho bidahagije, Ububiligi bubaha amafaranga yo kubikora badakomwa mu nkokora. Ayo yari amakuru mu binyamakuru. Nge nari kubwimana Jacques Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Stay on touch. Kora subscribe, like na share. Ndabakunda.